نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم، لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه‌هایتان را می پوشاند و نیز لباسی که مایه زینت شماست و لباس تقوا بهترین لباس است. این از نشانه های الله است، باشد که پند بگیرید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.